Muntu muka wa mubunge wa Tharaka niwe Angelica Gatiria ne umirite kuringira mwene ndebe akiugaga niwe ukubwa kuyukia muthigo wa ugavana kaunti ya Tharaka nithi gavana Muthomi Njuki arike kibindi kiawe ya kairi. Gatiria ugete jiji Murugara na nitio uruti wira ukonekana akigwetaga waki wa Huduma Center KMTC na kinyagia wabisisia migunda nteresia marimanti arite mama arenteresia mukongugu wa kibesa na mathaga mwanya kire gikundi ya kimwe kumenyekana ta Gakemia Kitari. Babane kuruba ikundi ya kuruga biathoni ya Gakemia gyantere cha mukungugu wa dia Karingani bara emunde bariongiritwe ni Angelica Gatiria uranwe mwekuru wa mubunge wa ichigo kya Tharaka George Gitonga Murugara ura abareterete dish cha kiende cha kurera irio irachijikene ta chafing dish amwana riko da gukamata irenjira ya gukiria ikundi eke kyago akiaria kyathoni iki Gatiria na wetete mubunge Gitonga ta muruti wira wa kwerutaniria ura akuga na ukiriti ichigo bunge iki kya Tharaka anene kuma bura ya kari akithurwa ria mbere na ibwega ni muno cia lende nontu poko thimuranga bwathire bono ntu bwega bwakobia ontu bwegi bura bonto wona kanyamu kega ijagwire muji na ibugo toragogu wanakinya mwana ciaso muge tagitongo Murugara athiaga ona gantu kega akiomba gugakinyira akagitata akathokia kaira na Tharaka bokathi na Tharaka emunde akuthi aethera aya kwina Huduma Center na nwambire wa constituency Huduma Center ne kujurirwa in fact na staff betere to bakinya no KMTC kandi no ya kwa marimanti na niyo ne kujurirwa itweterete kureterwa ritwa ke tukira kenge land registry menya antu ba Tharaka bauma nara bakathi Meru kana bakaya chuka agikinya Ngarama ne gitireta auga constituency ne akwa no mbikire mbi land registry ende kankwenda kubwira kantu karakega muntu athia akathia kethira aiyaga kareta muji ariuga nuntu bo uruti wira bobo bwa Gitonga nwe akubwira nkuruki kujukia utongoria bwa county nyuma ya gavana Muthomi Njuki thainu ende Gitonga na rutite wira mianke 10 tio tuthiete ngaina etigera thatora ki Murungu na kumujuriria athirie mianke gana menya no mwanka tubange mibango na twabanga mibango tumenenkanire kiri mwathani kenda uba kugitata kumiujuriria na auga mianke 10 yathira ndutirite Tharaka wira auga na kana Tharaka nithire nkathino nkathi mbethire makinya mara matigu babange ngiteata mbojuriria arioria akiama baikundi bira bingi bia ekru bambiria mirandi ya kubaretera mbia kenda baibukiria kimuturire amwe na michi yago riri ko mondan gutie guchwa mare kairi na bobo nontu bwega bwa gukobua na ingwetegie munde ikundi bibinge bikona bakauga ikanyamukega kara na bobo ntu bukathikira bantu gikundi kionde kithirene kuruga ukona bagicwa riko tariri antu mamegwite magitumira mabiga kuruga na thaimwe no thie kwa muntu wa mwira no kwenda mabiga gakuria kana kwina mweturite au kwae riu ni ngwetikia kuma munthi rwaria taru tuteigwe tukirwaria kaile wa kuromba mabiga no nkatho ngucokia nontu bwa Madam wa Gitonga kuturirikana tumuriongirite na ni untu twamuriongire nontu bwa Gitonga guturiongire turanire tu tugatumana irima tukauga tutikwenda kuriungira Gitonga ni twenda kuriungira mwekuru muthenya umuthi gatwina gikeno kinene muno nontu kuma le twambiririe gikundi gike tutanonwa guturiungira na ni twendaga muno kuriungira na ni twitanaga kumwe tukanengerwa promises itekinyaga Reporter Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbite wa Samuel Gaishima.